Amen. Maupay nga aga. Ngan, praise God. Adi kita yung tanan, ano? Iyak na daw anay mo sa pit nga. Maupay nga aga. Nalilipay ako nga adi kaya na. So, if you are watching our live streaming, hindi man mo kaupod nga na pagkita, iyak na iya nga maupay nga aga. Yan. Okay? Kaupay la pagdayaw ni Lord, hano? Amen. So, let us set our hearts, ano, nga ready kita, nga mamatihan pulong ang Ginoo. Natuod ka pa yan nga adlaw, may dahil Lord, igiyayakan ha imo. And that word nga imo marireceive, bugto, will going to change your life. Natuod ka ba? Because, waray ka kumadiya na, nga waray la purpose, waray Lord pag-imoon. Diri ka karagan ni Lord, ani mo time din hibog to. Diri ka karagan ni Lord. May adahi Lord, igyayakan ha imo. May adahi Lord, hihimuon ha imo. So let's start. You know what? We used to admire mga popular celebrities, singers, and artists. Di ba may dakit na mga gina-follow nga mga famous nga mga individuals. And because of their popularity, we are being influenced. The way we dress, our hairstyle, and aton mga fashion, na-influence kita, our music, even in aton mga expressions nga ginagamit. Do you agree? Amen. Sige daw nga rani daw nila haimo sa pitan ni Mog yan na gina-admire nga personality. Sige daw nga rani daw. Oh, na-chika ka na. Damo ano. Okay. So, balik na kayo nga di. But bugto you know what? If you want a life of significance, consider the life of Bible characters. Again, if you want a life of significance, consider Bible characters who made a great impact han aton history. Okay? So why not we choose, we follow, we admire these Bible characters. I know may da ka. Hinoan Bible characters nga para imo talaga iniya gina-admire. Apostle Paul. Ayan. Chika daw anay hino pa. Apostle Paul, great missionary. Hino pa David, a man after God's own heart. Joseph. Joseph. Grabe. Kagwap. Dilay Joseph, gwapo. Madasig pa. And because we admire them, we want our children to follow after them. Diba? Gusto mo imo anak, Joseph. Gusto mo imo anak, nadiri kita na aton anak, an irang ngaran, mga ngaran ng tao nga diri maupay an irang mga reputation. Diba? And aside from them, they are also mga kilala nga mga tao nga nag-serve kan Lord, ngan we can learn from them. One is Pastor Rick Warren. He's the author of The Purpose-Driven Life and the pastor of the Saddleback Church. Ano niya ka ni Pastor Warren? If you want to deepen your relationship with God, spend time with Him. Again, spend time with Him. Di ba if you want nga maging makilala mo iti mo uyab, ito sa nga tao, you have to spend a lot of time para makilala hiya, para mas maging closer ka mo, maging intimate ka mo, nag-uupod ka mo adlaw. May diba mag-uyab nga diri nag-uupod? Kung may diri ito maupay. Kung uyab ka mo, dapat nag-uupod ka mo, mag-asawa ka mo diri nagbubulag. Kasi relationship, dapat nag-grow ito hiya. So it is the same with God. If nag-invest kita in time, haaton earthly relationship, how much more can Lord? Another is, Warren Wiersbe, hiya ang pinaka-ginpa-follow namon nga, Bible expositors or commentaries na yakan niya. How sad it is when people only hear about God's blessing but never experience it. How sad ko, no? Ang mga damo na nakabate nga mga tao nga may Lord blessing. Kaya lang how sad ko nga ang mga tao nakabatila but never experience it. Why? Because they are not in the place where God can bless them. Ibig sabihin mo to, God appointed as particular place wherein
He can bless you. Amen. There is a particular place where God can bless you. Ngan diri ito nga hagawas, diri ito ha mga place nga diri maupay ang ginihimo. Amen? Next. D.L. Moody, he is a powerful evangelist and the founder of Moody Bible Institute. Nayakan niya, every great movement of God can be traced to a kneeling figure. Ibig sabihin bugto, when we pray, God moves. Imagine, kasi rin nato waray kita kayay muon, but when we really get serious about prayer, may dangayan hi Lord paghihimuon. And, wow, di rin na pa-oray natin, pastor. Palakpakan natin ni pastor. O, di ba? Nasa pastor niya ka ni pastor. The most important relationship you will ever have is your relationship with the Lord. Di ba damot aton earthly relationship with friends, with our family, with someone special. Pero naya ka ni pastor, the most important relationship that you will ever have is your relationship with the Lord. Bugto, these great men of God, they were able to accomplish great things because they learned the value of the altar. Behind their spiritual greatness, their accomplishments is an altar. Amen ba? Kaya, to all believers, the most important part of a believer's life is the part that only God sees. The hidden life. Kaya today, we will talk about our hidden life. Our altar life. There are so many wonderful places sa kalibutan. We can enjoy, we can relax, we can go with our friends. Ito nga mga particular place, bugto. Ngan truly ma-amaze kita kaupay niya. But there is only one place where you can draw strength and find peace. And that is in the presence of God. Kaya if you have come today with a heavy heart, if you are looking for some questions, you are in the right place, bugto. You are in the right place because where the presence of God is, that is the best place for you. Again, where the presence of God is, that is the best place for you. That's why our message for today is entitled, The Best Place to Be. That is in the altar. So, di rin in altar nga maghimo kita butangan ng mga kuan dida, tas may mga kuan. An altar ini nga kakaiba yan nga aton pag-i-restoryahan. And we will be reading from the book of Genesis, chapter 12, verses 1 to 9. So, read it with me, bugto. Basahon naton or kung di rin niyo kaya ang adto mabasa, please listen so that maintindihan natin ang story. And we will be reading from the New International Version. Okay? So the Lord had said to Abram, "Leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you." So Abram left as the Lord had told him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he set out from Haran. He took his wife Sarai, his nephew Lot, all the possessions they had accumulated, and the people they had acquired in Haran. And they set out for the land of Canaan, and they arrived there. Abram traveled through the land as far as the site of the great tree of Moreh at Shechem. At the time, the Canaanites were in the land. The Lord appeared to Abram and said, "To your offspring I will give this land." So he built an altar there to the Lord, who appeared to him. Verse 8, from there he went on toward the hills east of Bethel and pitched his tent, with Bethel on the west and Ai on the east. There he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. Then Abram set out and continued
toward Negev. Okay, I know that this is a familiar book to all of us. The book of Genesis provided a fundamental truths about God. He is the creator, about His holiness, about His love, and how He provided for the redemption of man. Also, through the book of Genesis, we will find out the reason where we are right now and kay nasugad hini nangyari han mga tao. Then you will notice that mga story han mga Genesis and the mga books, mabasa natin that God is in the business of giving a fresh start to man every after fall. Because our God is a God of second chance. It's amazing, di ba? Ang tao talaga diri perfect. Magkakamali nga magkakamali hiya. In His righteousness, God allows the consequences han ato mga sala nga mag-suffer kita iton. But in His grace, He always gives a new beginning. Kaya I don't know kung usa ka, yan ang nagkikita or adi, nga nadi-discourage kahit imo life tungod kay for you, you're always a failure. You're not doing good. You're not making any progress. Bugto, God understands because He knows we have weaknesses. Kung kilala mo ang Ginoo, maaram ka nga may babalikan ka. Amen? So, paano yun natin makita? During the time of Noah, God observed that the earth and mga tao were so wicked. So He has to put an end han ira wickedness. Ang ginalhimo ni Lord, He allowed the flood and He started again with the life of Noah and his family. However, bugto, Noah's descendants were also evil. Hanggang umabot han time that they built a city and a tower. A tower, that is the Tower of Babel. Ano ang implication nito? If they were able to build the Tower of Babel, they will be proud of themselves because they were able to do whatever they want. Because may unity na hira. They are using one language. So, anong ginhimo ni Lord? God confused them. Nga, as a result, the people of the earth scattered. Nagsarang hira. So, ang ginhimo ni Lord, this time, gusto ni Lord talaga, gusto talaga ni Lord nga ang tao maayos. Ginhimo na niya ang flood. Yan na, God will do a new thing, a different approach. And this time, gintawag niya Abraham. Kasi nag-promise siya kan Noah, nga wadi rin na niya igaalaw ang flood, nga mag-destroy han mga tao. So this time, gintawag niya Noah to accomplish ano niya gusto mangyari han mga tao. To accomplish han iya promise. You know what? Pag Lord may nahiya great things nga hihimoon, dirito Lord nga maikitan mo na lang magpa-power ang bugo sa kalibutan, tignan na nagsa. Lord may gintatawag nga tao. Do you agree? May gintatawag Lord nga tao. Kapag may gusto, hinawag gintawag ni Lord kay may dahiya gusto ipahimo nga ark. Gintawag niya Abraham kay may dahiya gusto i-accomplish nga promise, nga covenant. Gintawag ni Moses. And the greatest thing nga nangyari para gin-accomplish ni Lord niya, the best plan para ang tao is Jesus. And right now, God wants to do a great things. Kaya gintatawag ka niya. Magto diri aksidente kung hain ka na trabaho. Diri aksidente kung diin ka na eskwela. You cannot separate your calling with your work. You cannot separate your calling with your study. With your family life. Kung tinawag ka ni Lord, tinawag ka bisan na imo trabaho. Amen? Do you agree? Kaya, chapter 12, it records the account of God's call to Abraham and how he responded. Kaya as we go through the passage, as we study this passage, we will learn a great deal of Abraham's obedience, his faith, his response. But today, we will focus more on his altar. Altar, ang ato niya na focus. Can you say the word altar? Okay, kasi di madalang na lang natin mabatian ang word nga altar, nga maybe di rin natin naintindihan. So let's start from verse 1. The Lord had said to Abram, leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you.
Ano ba ang calling ni Abraham? From the word live, ano ang calling niya? Ang calling ni Abraham is to come out from the corrupt and idolatrous nation. Ang calling niya live. Pag Lord gintatawag nga ni tao, nahatag yan command. The word live, ibig sabihin, gin-command ni Lord. Bayai ito nga nation. Live your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. Bogto diri ni harumamay nga command. Kung sabi nga ni Lord nga, anak, sige pagtanom, masayon la. Di ba? Anak, pag-eskwela, maupay. Masayon la ito, pag-eskwela lang nga ni. Pero sumiri nga ni Lord, bayai hiya. Bayai iton. Ayan. Medyo makuri na. Tama ba? Naintindihan natin? But God added a promise. Nayakan ni Lord verse 2 and 3. I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. I will bless those who bless you and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. Bagito kapag tinatawag ka ni Lord, may calling ni Lord hainin mo, may command, pero may kasamang promise. May kasamang promise. Ngandi rin ni harumamay nga promise. Imagine, I will make you into a great nation. Grabe, di rin ni basta-basta nga promise nga mapapasar ka. Di rin ni basta-basta nga promise nga magkakatrabaho ka. Anya ka ni Lord, I will make you into a great nation. Ngan matindiya, I will make your name great. Magiging kilala ka. I will bless and you will be a blessing. Hey Lord, pag gini-bless kita, di rin ito para aton. Gini-bless ka ni Lord so that you will become a blessing. Okay? Look at Abraham. Gin-bless niya ni Lord para maging blessing niya. I will bless those who bless you and whoever curses you, I will curse. Adaan promise and blessing, adaan promise and protection ni Lord. This is the time and history and kalibutan that God entered into a covenant with man. Amin yan covenant or the Abrahamic covenant nga ginhimo, the first covenant nga ginhimo ni Lord at tao through the life of Abraham. Grabe ang promise ni Lord. Grabe ano, matindi ni nga promise ni Lord. Diri mamay. Now, ang question, why God called Abraham? Kaya no, waray ba ito ibang tao? Kaya no, gintawag ni Abraham? Ano niya purpose? There were exactly 3 reasons. Unang-una, God was concerned about His salvation and the salvation of the whole world. Ikaduha, God wants to bless. Lord, gusto niya ginu-bless niya tao. And He want to bless the whole world. And the third reason is God wants to set a good example through the life of Abraham. And this is also true to all of us, bugto. Tinawag ka ni Lord kasi He is concerned about your salvation. And He is also concerned about the salvation of your family, of your workmates, of your classmates. Kaya kung di rin na Lord concern, ira salvation, pag-receive na natin na iya, patay kita dayon. Okay nga, nagkatalang, it save na kita. Next in line. Waray, di ba? Aadi ka pa, yan na. Because God wants to use your life to share the gospel to the lost. Amen? Okay, so, was it easy for Abraham to answer this call? Madali na ba? Imagine, bugto, this time, Abraham was already 75 years old. 75, may edad, may din na ba nga di 75 years old? 50. O, pastor, di ka pa na, taas ng kamot. 56. O, di ba? Itatayad to. So, aton mga nanay ng tatay, nagkikitahan, no? Mga may edad na hira. So, 75 years old na Abraham when God called him. Ikaw, pero nim edad? 19. O, 19 ka pa, 20 ka na. 30 ka na nga niya, da? Consider kan Abraham reasons. Unang-una, he was already at his old age. Ikaduha, his wife Sarai was a barren woman. Ikatulubog to, kaya ano iya mabaya, han iya hometown, nga
comfortable nila nga to. They have everything they need. Mayaman nila. Businessman ni Abraham. They own a cattle. They have servants. Mayaman nila. Maupay an ira kabutang or of Chaldea or Mesopotamia where they came from. So, do you think madali la pa pagbaya? Imagine, ikaw maupay tim trabaho dida. Maupay tim kalingkod. Maupay tim kabutangan pinaka ni Lord. Charis, kailangan mo bumaya. Yan na dayon. Lord, dito kuan. Imagine, Lord, maupay ta kabutangan ganito sa papalakaton mo ako. Diri haro mamay bugto and pag-obey ni Abraham. Do you understand? Maybe ikaw, handa moment nga nakilala mo, Lord, comfortable mo life, pero gin-disturb ka ni Lord. Ano ba, ini nga may nag-i-invite akon? Nag-i-enjoy man ako. Nagsasaya man ako. Pero may ngayon, greater purpose si Lord. Kaya why do we need to bother about Abraham's calling? Because bugto, it also speaks of our calling. And calling ni Abraham, it speaks about our calling. If Abraham was called to separate from his old life, bugto, itawag ni Lord imo, it calling ni Lord imo is to come out from the world. Can you say the word come out? Separate. Amo ito ang calling ni Lord imo to separate from the world. Ikaduha, that you need to know about this calling is, age doesn't matter. Hey, Abraham, 75 years old na, pero gintawag lagyap yan ni Lord. Ikaw pa kaya? Nga 30 ka pala, 20, 19, 15. Gustong-gusto ka ni Lord, tawagon yan. Gustong-gusto ni Lord, gamiton at imo kinabuhi. Andi ka tulubog to. God's calling includes His promise and His blessing. Di ba kauupay ngayon ang promise ni Lord? Kauupay ngayon ang calling ni Lord. Kaya lang, pag nakakabati kitan word nga calling, dirito para akon. It word nga calling para layton pastor, para layton missionary, para laytohan ang mga worship leader, para laytohan cell group leader, diri bugto. Ang calling ni Lord, diri hiya naglilimit ha position. Ang calling ni Lord, para ito haaton nga tanan. Gintatawag kita ni Lord. Ang calling ni Lord is according han iya purpose nga iya himuon. And I believe you are here today for a purpose. Not just for yourself. Because may adagod ka regi Lord, i-accomplish through han imo life. Now, mayakan ka, waray diri pa ako sure kung gintawag ako ni Lord. Sure ka na ba? Nagintawag ka ni Lord. Sure ka na ba nga gagamiton ka ni Lord? Diri mo ray pak makabati ati nga gintawag ako ni Lord. Bama ni sa iko ni Samuel gintinawag matya ni Lord. Maray pak makabati boses ni Lord. Di pak sigurado. Bugto, tinawag ka ni Lord. The moment you hear the word of the Lord speaking personally to you, God was calling your name. Maybe through a friend, through your classmate, through your workmates. Tinatawag ka talaga ni Lord. Agida sige daw yak na dat nga imo adha imo luyo. Tinawag ka lagi. Oh, ayan. Para may participation naman ka mo. Oo. Yan. Tinawag ka ni Lord. Through someone, through His word, or maybe through circumstance. Dahil ginaalaw ni Lord ang troubles, ginaalaw ni Lord ang brokenness and breakup to call your attention. Kasi sometimes, diri kita naamatikan, Lord, kapag happy kita. Kapag happy kita, haiya. Danay, ginsisik na naton ni Lord, pag waray na, diri na na-reply. Pag gin-ghost na kita, waray na, pag di na napaabat. Kasi sakit, Lord, I need your comfort. Diba? Bugto, He Lord, di rin ang ghosting. Nagpaparamdam palagi, He Lord. Huwag ka dyan sa hindi na nagpaparamdam. Masakit yan. Diba? Bugto, tinawag ka ni Lord.
And the fact that you are here today, the fact that you are watching, ibig sabihin, tinawag ka talaga ni Lord. Ayaw ito pag-doubt. Ano kay ate, kay dapat ako mga weaknesses, na maraot pa ako yan na. Ate, kay kuan pa ako, wagi, waray pa ako training. So, halabog to. Waray ito kitaan ni Lord nga mga imperfections and weakness nimo. Waray ito ya, kitaa ni Lord. Hey, Abraham, perfect ba ya? Diri, damuan failures na Abraham. Familiar na ako ulit na batan ko, tindilaan na ako matin cell group ko, ayusan ko patak life. Diri lang na ako masimba kayo, diri pa ako damotak na batan, tubog to, di mo kaya ayusan team life. Kailangan mo dumap. The more na-realize mo nang fail kita, the more na to na-realize nga weak kita, nga imperfect ka, the more na to kailangan ni Lord. Diba? Kaya kung feeling mo na i-fail ka, pero may daop la kan Lord, attend service, attend cell group. Ate, nagkamaligad ako, pero ma-attend lagi pa ako cell group. So, ganito dapat, ayaw pagbayanin mo altars just because of one failure. Diba? Daop, balik kan Lord. Kasi maaram hi Lord, diri Lord, the surprise nga nagkamali ka. Actually, maaram yakon pira pa nga mali, ti mahihimo. Gusto ni mo, may baroan. Ayaw, di akon pagbakian. Lord, layaton maaram. Diba? Maaram ni Lord kung pira pa. Bugto. Kaya, yan na pala, pag-decide na, Lord, magkamali na la ako, basta diri ako mabayahay mo. Diba? Magkamali ako, basta diri ako mabayahay mo. Now, unconcerned niya na ni Lord, because sure na tinawag kita ni Lord, how are we going to respond? Kasi Lord, lagi expect, hin-respond, hin-answer, pati ka nga imo. Duha man lang iton. Oo or dere. Waray niyan nala, Lord. Niyan nala. Or sunod nala. Waray but nga. Duha lang iton. Oo or dere. Hain ka man ito yan na. Itaon natin, next nga verse. In verse 4 and 5, so Abram left as the Lord had told him, and Lot went with him. Hino na po ni Abram? Okay. Kitaon natin niyan pagkakaiba ni Abram ngan hi Lot. Abram was 75 years old when he set out from Haran. He took his wife, Sarah, his nephew Lot, all the possessions they had accumulated, and the people they had acquired in Haran, and they set out for the land of Canaan, and they arrived there. So Abraham obeyed. Abraham obeyed even when he don't have any idea how God will fulfill hining a promise, where hining a specific place sa gintawag ni Lord iya, and when. Saan ini mangyayari? Sometimes talaga di natin maintindihan at ginyayakan at command ni Lord aton, but diri mo kailangan maintindihan. Agad-agad. The moment you step out in obedience is the time that you will understand kung ano ang ginpapahimo ni Lord mo. Amen? Abraham left as the Lord had told him. Waray pa kaya na, Lord, sure ka? Sure ka na, babayaan ko na? May nagpakiana ka na ba ito kan Lord? Sure na ba ni Lord? Kita na yung Abraham. Waray puro pakiana. Abraham left as the Lord had commanded. Siguro ko hauna ni Abraham, Lord, ano kayong mangyayari on the way? What will happen on my journey? Maybe I lost something. Damo na akong may encounter nga mga challenges. Damo ang fears. Kapag tinatawag kasi kita ni Lord, damo aton fears, Lord, mawarayan ako sangkay. Lord, ano kayong mangyayari haakon? Lord, ano ba? Pero bugto, Abraham's faith was greater than his fears. Bugto, diri man nawaraan fear haaton, but you should not let your fear control your decisions. Kaya nga, aadahi Lord, kaya nga may word of God para ma-counter-attackan aton fear. Kaya kung waray na kita altar life, hala, itnaunguna aton emosyon na, itnaunguna aton fear na. Diba? So, di na natin makikitaan bugto. Nga ang ginhimo ni Abraham was absolute obedience. Kaya di natin maintindihan that true faith is not based on feelings but on the Word of God. Again, based on what? Based on the Word of God. Ayaw pagyakan nga, Lord, I will not worship you kay diri ko filia na. Lord, diri ako ma-church kay diri ko filia na. That's wrong.
Ang aton faith kan Lord is based on the word of God. Lord, masakit ako, magulan ako, kakapoyon ako, pero magdadayaw ako ha imo. Masakitan man ako, bulagan ako, magdadayaw lagyap ako ha imo. That's true faith. Amen. Di ba? True faith demonstrate itself in what? In obedience. You will know that this person has faith kapag nag-obey. Nag-obey. Di na natin makikita ang bugtong. Hey, Abraham, may daniya faith. May daniya faith kan Lord. Damo bugto itnayakan that they have faith. But, if you want to know kung hino ang may true faith, look at their life. Because only those who obey and may add up faith. It's not faith nga nagtiting ka about kan Lord. Di ito faith. Nagtiting ka la. Nahinumduman mo lang, Lord. Di ba? Nauunaunaan mo lang, yeah. Kailangan bugtuan faith if you want to answer the call of God. It takes faith. It requires faith to come out from the world. It requires faith to separate from your old life. Kaya, ang first step, mo calling, para i-answer mo ni mo calling is, have faith in God. Tapod nga kan Lord, kahit iya promise, diri ito ya, magpapakyas. Diri ka, papabahian ni Lord. Now, ano ang motivation ni Lord, ni Abraham para mag-obey kan Lord? Ano niya motivation? Tungod ba ang blessing, I will make you into a great nation. I will make your name great. Asya ba ito ang motivation ni Abraham nga nag-obey kan Lord? Ano niya motivation? Bugto, it's not the blessings. It's not the miracles. It's because gino-honor niya kung hino hi Lord. The God, the Creator, the King of Kings. Aada niya respeto, aada niya reverence, fear kan Lord. Bugto, kung ang nakilala ka nga ni kan Lord kung hino hiya, waray iba nga rason kaya ano magsisimba ka, kaya ano magserve. It's because He is the God. He's the God who called you. Diri ang nagtawag imo hi mayor. Diri nagtawag imo ang president, ang secretary, ang nagtawag imo ang King of Kings. And ada iya ang pinakataas na authority. So, He is worthy of our respect and our obedience. Ngayon, out of all the people ano kalibutan, why God chose Abraham? Diri ya perfect. Through Abraham, makita natin ang journey ni Abraham. Nag-fail hiya. Many times hiya nag-deceive, aniya faith, nag-fail hiya. Pero gintawag hiya ni Lord. This means bugto that God's calling, diri nagre-require nga dapat dati kadaan, maupay kadaan, buutan kadaan, waray automatic. God did not call the qualified. Instead, He qualifies those He called. None of us here were perfect when God called us. None of us here were righteous. Righteous na ba kita daan? Ang gintawag kita ni Lord? Waray. Even now, we are all imperfect. We have weaknesses. We have flaws. Kaya tinawag ka ni Lord. Because Jesus came to seek and find the lost, not the righteous. Kung may master ngayon mo, diri ako maupudlaan na iyo kay makasala ako. Ang maupay na ito, kay makasala ka. Ikaw ang ginibiling ni Lord. Diba? Diri laan ako, ikaw talaga naman ginbibiling. Ayaw, bugtoyo ka mo paghayaw niyo, pag-iskipian mga tao nga maglabad, mga drug addict. Kaya mo itong ginibilig ni Lord. Mga tao nga may mga nahimo nga sala, ayaw niyo pag-iskipi. Ang gusto niyo, naka-uniform daan. O, ini. Asya yun maupay igwin. Kailangan gwapo. Kailangan mahusay. Bugto, Jesus came to seek and find the lost, not the righteous, not the qualified. But when you answer God's calling, He will qualify. Hino ni gusto mo i-qualify ka ni Lord? Gusto mo gamiton ka ni Lord? Amen. So tama talaga nga adi kaya na. Pero ayaw lang yan na ha. Dapat continue, dapat may consistency. So, amoy ito ang ginhimo ni Abraham, gintawag hiya ni Lord. Despite han iya imperfection, despite han iya mga flaws, gintawag ni Lord. Pero every time
nagpo-fall Abraham, nabalik niya nga dakan Lord. Nabalik niya nga dakan Lord. Because the victorious Christian life is a series of new beginnings. Mayroon ka to, every time God forgives you, it's a new beginning. Kaya kung feeling mo nga waray ka ng chance, may chance ka pa. Receive God's forgiveness. Papasayloon ka ni Lord when you come to Him nga aada ang pagpapaubos ngan pangarohan pasaylo. Amen? The victorious Christian life is a series of new beginnings. And Abraham is the best example for this. Makadamo nga times nag-fail ni Abraham. Ngayon kung ikaw makadamo ka na mag-fail, you can get encouragement from Abraham. Kadamo ako nag-fail. Kita nga tanan. Iyo ate kuya, nag-fail kami many times. Kaya again and again, nasa ako, Lord, every morning, it's a blessing. Every morning is a new beginning. Every day, habang pinapatawad ka ni Lord, salamat Lord, it's a new beginning. Amen? Amen. Okay. So, ano ang sunod niya ginhimo ni Abraham? Again, first step ang pag-answer natin call is have faith. Ngayon, when you have faith, you will obey. And then, ikaduha, ayaw pag-focus sa imo failures. Focus kan Lord. Okay? Ayaw pag-focus sa iba, ayaw pag-focus sa imo self, focus sa Ginoo. Madali mag-fail itaw nga nagpo-focus sa kalugaringon ng mga tao. Gintawag ka ni Lord para ha iya, diri para ha iba. Okay, next verse. Abram traveled through the land as far as the site of the great tree of Moreh at Shechem. At the time, the Canaanites were in the land. So, ang land of the promise bugto, may da ngayon nangungukoy. Okay? Canaanites were in the land, and the Lord appeared to Abram and said, "To your offspring I will give this land." So he built an altar there to the Lord, who appeared to him there. Now, we know nothing about the long journey of Abram from the Ur of Chaldea to the place of Canaan. Wala kita ito idea. But because there were people living in the land of Canaan, we get the idea that Abram, his wife Sarai, and Lot were strangers and pilgrims in the land. Again, they were strangers and pilgrims in the land. And imagine, bugto, grabe ang obedience na Abraham. Grabe ang cost na niya pag-obey. Ini nga place, ini nga Canaan, it's a new place, new people, new culture, new language. Ngan nga tanan ito, aadman ni Raotro. Mag-a-adjust ka, paano makitunghan tao, mag-a-adjust ka ira lifestyle, mag-a-adjust ka. Ngan it will be very challenging for Abraham. Makoy question niya, Lord, sigurado ka ba that you will give me this land? Kasi may din naman na ukoy nga to. Magto, from here, we realize that entering Canaan is not a picture of a believer dying and entering to heaven. Entering to Canaan means claiming our inheritance. Claiming our inheritance, and it involves testings. It involves testings, challenges, and troubles. Kaya may da kita i-conquer. May da kita mga battle sa land of Canaan. Bugto ang promise ni Lord, diri ngayon basta-basta. An imo Canaan, aada na kailangan mo i-conquer. Ang mga aada, ang mga battles kailangan mo daugon. Because that's the only way that you will be able to claim the inheritance God has in stored for you. Kaya diri ni para mga fearful. Diri ni para basta lang na atras. Kailangan courageous kita because kailangan naton i-claim and promise nga para aton. Amen? But bugto, take heart because God is able to say you through. Now, ano ang ginimo na Abraham verse 7? The Lord appeared to Abraham and said, "To your offspring I will give this land." And there he built an altar to the Lord who appeared to him there. So kaya ano yung Abraham, nag-build an altar. Nag-build ni Abraham an altar bugto as a sign that he accept the promise, the covenant nga gincommit ni Lord ha iya.
Amay ito hiya, ang response niya, han covenant nga ginhatag ni Lord ha iya. Kaya di natin mahigitan kung ano ang karagsigno ng altar. Sa Old Testament bugto, there were 400 records of altars. Ngayon, sa New Testament wala nagul mga altars, pero an altar nag-i-exist nga dayana. Dako an gamit han altar. Now, kaya ano nag-build in altar? An altar po, they are made of woods or rocks. Woods or rocks ang ginagamit para mag-build in altar. An altar is a raised area in a house of worship. So, ganini altar niya. This can be considered an altar. It's a prominent in the Bible as God's table, a sacred place for sacrifice and gifts offered up to God. An altar, dito nila naghahatag in sacrifices kan Lord like animals para i-consume ni Lord. Often made in response to a significant encounter with God in order to commemorate it. Many times sa Bible, people build an altar para respond siya ang significant encounter with the Lord. So, amin ito ang mga truths about the altar. Nabugto haaton spiritually, our altar is a place or time where we can commune with God. Kasi before the Old Testament, nagbibuild here an altar to meet God. Para maka-istorya ni Rahi Lord. Para maka-fellowship ni Rahi Lord. Para makipag-commune hira kan Lord. So, waray nakita na physical altar, but real altar exists in our hearts. Haaton mga kasing-kasing. We need to establish, we need to build that altar. Hain? Hain na natin altar? Haaton mga kasing-kasing. Aadito na aton kasing-kasing bugto. Dara-dara naton permi. So the church, physically, pwede ang church maging altar naton. Ang naton cell group, ang naton ministry. Pwede na maging altar naton. But the most important altar is your personal altar. Ano ang pinaka-importante nga altar? Personal altar. Because that is the very place where God wants to meet you. That is the very place where God wants to speak personally to you. When you attend a service, sometimes di ka makarelate. Sometimes parain mo diri, parain mo ang message. Pero bugto, when you talk to God personally, diri Lord, magiyakan na imon di ka makakarelate. Do you agree? Amen. Kaya the most important altar nga may dakita is our personal altar. You know what? We are so blessed that we have family faith. May dakita cell group. May dakita accountability group because that is the place where we are being encouraged. Amo ito ang place nga maglalapit ta aton kan Lord. Di dakita gina-pray, di dakita gindidisiplina. We are so blessed. Kaya kung magbabarkada ka nala, ayaw pagbarkadahaan mga tao nga hahatagin bad influence sa imo. Samahan mo yung mga taong ilalapit ka kay Lord. Amen. Pag nasa maling tao ka, maling lugar ka, talaga magkakamali ka. Masisira ka. I remember, akong gin-share chosen once kan David. That was the time when David ought to be in the war. Dapat aad to hiya war. Kaya lang nasa maling lugar hiya, nagre-relax hiya. Nagiinuko hiya. Kaya the result, ano nangyari? He was tempted and he committed adultery. Murder. Bugto, pag nasa maling lugar ka, pag nasa maling tao ka, talaga magkakamali ka. Dapat nasimba ka, nakadto ka, nagpa-party-party. Dapat nag-a-attend ka sa group na masyada ka. Maling lugar yon. Huwag tayo doon. Diba? Don't expect na maaayos it mo life. Mag-grow ka kung nasa maling lugar ka. Kailangan iwan mo yung mga maling lugar at maling tao. Yan. Masakit ba? Masakit kapag mayroon kang kailangang iwan. Pero kung ayaw mo silang iwan, dalhin mo. Ano? Ano mas maupay? Kung ayaw mo silang iwan, dalhin mo sila kay Lord. Hinumayakan, yes, dadalhin ko hira kay Lord. Amen? Ayaw hira pagbayain nga basta-basta, upod-lugod ka mo akon. Amen? Hino next week, may da ka na invite. May da ka na 5 nga invite. Tanda na ito nga yung barkada. Tanda ito nga yung musangay ka na, didilod ka mo ako, upod. Magpapa-snack ako.
Pagpais na ka diri to maupod kung tubig la. Ano ka ba? Dahil ganla, bisan ganla din akuan, bar nuts. Di ba? Kasi kung diri ikaw ang mag-influence sa ira, ikaw ang may influence. Tama ba? Kaya, thanks God nga may kita altar. Now, what does your altar can do to you? Ano ba ang pwede himuon ang aton altar ha aton? Ano ba pwede niya ma-accomplish? Are you ready for this? Okay. First, your altar has the power to define you. Again, your altar has the power to define you. You know what, Bugto? We are being tested every day. Gintitest sa naton character, ha-office, ha-eskwelahan, ha-aton family, maybe ha-grocery, maybe habang nag-drive kita pa uli, may mga nakakatapo kita nga diri maupay. And because we are weak, we are imperfect, pwede magkamali-mali ang aton mga response. Diba? Pag habang nga drive ka, may tigdala, sumuludan imo dapat lane, so nakalasan ka, makauurit, di ba? Ha-grocery, habang napila ka, may nansingit nga 5. Diba? Tas sa office, tigda ka lagi ni isgan, nga waray ka kasalanan. Masakit yun. Diba? Everyday, gintetest an aton character. Gintetest an aton mga response. Kung waray ka altar, kung waray ka devotion, talagang mag-i-expect ka, kapag isog niya, mag-iisog ka liwat. Mag-i-expect ka nga maliit aton mga responses. Kaya we need to have an altar life. Kailangan natin i-meet He Lord before we meet anyone. We need to see God's face before we see anyone's face. Kasi kapag may devotion ka, hito nga aga, prepare ka, masaya ka. I-empower ka ni Lord. Prepare ka ni Lord. Because your devotion time, your altar time is the place where the process of transformation occurs. Bugto, waray transformation kapag walang altar life. Waray transformation. Diri po kita na-change kapag nakadila kita permission. Diri po, kailangan naton may dagod kita pakipagdumog nga dakan Lord. Kaya, personally, ginko-commit kong good kan Lord nga, Lord, yan ang adlaw, maaram akon nature at akon work. Pwede may tigda mag-isog, pwede may tigda maghahatagin problema, nakakapakalas la kailangan ko good mag-ampoy, kung diri nga ni as in, mali-mali talaga at aton response. Personally, this was really striking for me. Kaya maaram ako mga tao nga naging reason nga nagkakamali ako. Maaram ako mga situation nga na-expose at akong weakness. Nga maaram ako dahil ito nga point nagkakamali ako. Unang-una akong family ginta-test it akong love. It akong patience ginta-test ni Chabels. Tapos it akong ability to love. I mean the ability to forgive right away ginta-test that ito akong husband, pastor. Ngayon there was one time during ang birthday na akong father, grabe ito nga adlaw nga nangyari. Birthday akong papa, nag-chat ako mga bugto, kay test of love niya. Nag-chat ako ira nga, ma-birthday ngayon, so din pan kita. Nag-expect ako nga, bisan mag-reply man la, pero waray talaga. But it was not the first time nga sugadira ito. Ito ba nga, nag-expect ka nga mo bumulig, mag-reply, so, pero waray. Tapos, naibaro pa ako nga kadadakuan iya nasahod. Kasi ako ang taon man, praise God talaga taksahod. Makalilipay. So, ito nga adlaw, kasi man ako, ma-open na nag-devotion ako. Ay, kung waray, siguro kung maglilive na ako amon group chat. Siguro kung mag-chat na ako, ira nga, di rin nakaiyo. Terminal ako niyo sinasaktan. Terminal ako niyo ginre-reject. Terminal niyo dirigin papalaganit ako sacrifices sa atin family. Siguro kung waray ako devotion, ginhimo ko na ito. Kasi ilang ulit ka nang sinaktan. Ilang ulit ka nang ginre-reject. Ito nga, they will come to you because they need you. But when you need them, they will not come to you. Diri ka niraasihon. Di ba masakit iton? Kaya kung waray ako devotion, siguro ko, waray na. Sige, aragwan. Diri ko na iraka-istoryahon. Mga 1 month. Amo kasi ko pag may ako nauubahan, diri ko kinaka-istorya.
Di ba mga babae, mga dati kita mag-uba-uba? Kamo, dida. Mga married moments, di ba? Uba-uba, mga uyab-uyab, bisan sangkay, uba-uba, diri mo dahil kaka-istorya. Mapapay na nag-devotion ako. Anahon, ganyan mo ito nga adlaw, after an office, nakinihimo, gingawas ko kan Lord, nagdinayo ako nag-praise ako, maram ka mo the power of worship. It has the power to change your heart. Nag-iban imo thinking, nag-iban imo kasing-kasing. Nare-release mo ya kan Lord. Kaya bagto pag nasaktan ka na urit, kayo igawas sa tao. Igawas nga to kan Lord. Kasi kita sa nagit na uurit nga ni kita, gagawas na to na tao, di ba? Dohala kasi ito, it's either mag-isog ka or tumangis ka, or kumadto ka hakuan, ibang lugar. May nakahihimoon nga kakaiba. Di ba? Kung waray kita devotion, magmamali-mali aton responses. So nakon ginhimo bugto, anakon ginhimo, nagipinanbutang ako verse sa tao, ikaw na I feel talaga kaimo. Verse. Ikaw permi mo ako ginkukuha na adi verse. Ginimorize. Itira mga ginsurat ko na journal, ikaw adin imo verse para imo ginimorize ko. He pastor in everything, submit to your husband. Hikuan, ala praise God, praise God. Unti-unti nakikita ko nakalugar nga na dili pa ako fully ada pero nag-improve. Imagine bugto kon waray ka altar. Kapag na-open ka to sa nga tao, waray lahi mo. Waray ka himon pero pag may altar ka may gagawin ka. 'Di ba? And there are realization bugto nga you will know that you learn to love when you love difficult people. Habang gindi-devotion ko, gindadara ko yung prayer na yakan ni Lord, it's not love. Kung ginlalove mo la ang mga mag-upay ng mga tao. Because even unbelievers can do that. Real love happens in your heart when you learn to love imperfect people. May dapat tao nga ayaw mo iya. Ito nakita ka pala tinang bagot, naaaraso ka na nga da. Di nalatiya church. Magkikita na't kami. Bugto, kailangan nito ni mo i-deal. Kailangan mo itig address. Do you agree? Kung mga Kristiyano nga mainito nit ulo, mga Kristiyano nga, di maiwan-iwan it addictions, di reconsistent na cell group, di na-reply a cell leader, di na-communicate, kulang pasensya. Anong rason? Waray devotion. Waray altar. Kaya, intindihan nala, kung yan na, aringit, ay, waray leto devotion. Mag-devotion lanay. Di ba? Ay, waray ka mag-pray, no? Ano siya daw, kay tigdala ka na lang makat, pagtapo natin, sumiring ka la. Ay, nag-devotion ito, hello, mabay nga aga, hello, bugto, praise God. Pero wala yung devotion. Di ba? May mga nawong. Doro diretso. Di ka aasihon. Tigda na lang malakat, tigda na lang nabaya. Pero an may devotion, ang saya. Hamuta daw an may amoy altar. Amoy altar dida. Amoy devotion. May amoy ba? Amoy devotion ba ito ngayon mo sapit? Oh. Sige, tama na. Ayan. Adi bugto. Kung may devotion ka, nagiging loving ka. Nagiging patient ka. Pag may devotion ka, naging maintindihan ka, nagiging fresh ka. May napakalas man nga da. Because your altar has the power to define you. Nagiging loving ka, nagiging patient, kasi may altar ka. Diba? Nagiging buutan ka, nagiging nice ka nga tao, nagiging matawaan. Kaya kung stress, kita nawangan mga stress. Waray la ito devotion. Confirming nga ni fresh, grabe ito devotion. Diba? Smiling. Glowing. Grabe yung devotion. Diba? Kaya klarado, pagkita ko palat na, alams na. Stress. Kuan, baga na hukuro mo sa naong iisog. Kulang devotion. Diba? May kilala ba nga mga sugad? Ano magpinangaran dida?
Kulang la ito devotion bugto. Waray ito altar. Kaya kailangan may altar kita kasi dito kita ni Lord gin babago. Dito kita ni Lord gin change. Your altar has the power to define you. Now, if you want to have a significant impact with your life, you have to build an altar. Kung gusto mo na i-bless at imong family, imo naging loving ka, naging buutan ka, naging masugot ka, kailangan mo altar. Kaya again and again, gusto ko naman nga, ini nga mga young people, ayaw kong magpinasaway to your family. Ito yung mga anak, as much as possible, be a blessing. Hay mo sang kaya imo workplace, ay naman pagpasigin late, kaya anme mo makaarawod. Diba? Anme mo. Ayaw pag in-absent, waray la. Yung workplace, di ba nayakan nga ni Ate Jessa, give your best. Dapat na-excel kita, dapat na-stand out kita. Di ba? If you want to make a significant impact with your life, you have to build an altar. Kaya Joshua chapter 1 verse 8, it says, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night. And pag spend time kan Lord, diri la once a day. Ay, every morning la ko. Takay antest usa ka adlaw tikang aga pag mata mo iba ito nga test. Pag abot mo eskwelahan iba ito nga test. Pag kaudto may iba na nga test. Pag kakulop imo nalat sangka iba ito nga test. Pag agabi iba. Imagine kung kausa ka la mag-spend time kan Lord. 5 minutes la. And imo patience 5 minutes la. And imo ability to love 5 minutes la. After that waray na. May expire na akong patience mga wara na. Diba? So, day and night. Recommended dapat aga you have your devotion. Nag-pray talaga. Kita kay nag-strike talaga kami na chosen ones. Devotion. Altar. Checking and journal. Diri pwede nga dilinid kita. Nga waray kita altar. Waray journal. Bawal. Diri tumaupay. Ba? So, kailangan, nag-meditate kita, word of God. Di ba niya kanya ni Pastor Amon, mga leaders, mga nagtrabaho, why do you give your best sa imo workplace? You have your overtime, nasulod ka pa Sunday, Saturday, pero ang pagbasan, word of God, it will not take you 1 hour. Why it is so hard for you? Pag nag-aaram ka mo, nag-group study ka mo, ibalaan pangaon nga oras, 2 hours ang pangaon, 1 hour ang pag-aram. Pero pag word of God, makuri. Di ba kayo? No doubt. Nakurian kita, mag-move forward and aton din relationship kan Lord. Hino gusto nga di mag-grow ka. Hino gusto nga di makakita kan significant change sa imo life. Ano ni mo imoon? Build your altar. Bugto, diri ang ibang nga tao ang magmamanage sa nimo altar. O ikaw daw, didi. Pwede ikaw nala. You have to build your own altar. Kailangan natin nag-build kita altar because it has the ability to define us. Next, verse 8, verses 8 and 9. Nasa nga di, from there he went on toward the hills. Nagpadayon, hey Abraham niya journey. East of Bethel and pitched his tent. The word tent here, ibig sabihin, wala hira permanent address, pabalhin-balhin hira. Kaya tinatawag hira nga strangers of the land because they went from place to place. With Bethel on the west and Ai on the east, there he built. Again, he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. Then Abraham set out and continued toward Negev. So, and Bethel and an Ai bugto, may dito niya karegsignon. The word Bethel is house of God. And the word Ai is Rowens. Rowens and Yakarix. And they are in opposite direction. Hiyati ay, dito yung Rowen. Kaya ito yung blessing, ito yung ati ay. So, tanan nga na inlabay yan, nagiging blessing. So, yun. O, balik na yan. Yan na ito nga gugma. May na ito iya, kuan. Naka-reserve na ito. So, Bethel and Ai. Bethel and Ai, opposite direction. Yan, no. And Abraham chose to build an altar there. Bukto ha aton journey kan Lord, there will always be to the opposite direction. It's either Bethel or Ai.
It's either Bethel or I. Kung pipiliin natin ang Bethel, ibig sabihin dito kita kay Lord and I, it will always lead us to distraction. Kaya ang aton choices duhala, it's either kan Lord or ha distraction. Pipiliin naton ang mag-draw closer ha aton kan Lord or ang magpaparayo ha aton nga da kan Lord. So see, opposite talaga hira, and Bethel, adi and I aadi. So, there will always be two opposite direction. But Abraham chose to build an altar in Bethel. Dito ya house of God. Now, mugto, ito nga land of Canaan, it was a pagan nation. They were worshiping idols. And Abraham and his wife were strangers or pilgrims in the land of Canaan. But in verse 7, nakita natin that Abraham build another altar. Ibig sabihin, for Abraham, it was his lifestyle and culture to build an altar. Kaya diri po imposible nga diri kita makapag-build in altar even when we are surrounded with unbelieving people, with evil people. Diri po imposible kita Abraham. Ito nga place nga iragin kada, it was an evil place. Ang mga tao, iba nila gino-worship. Pero ang culture na Abraham, ang iya lifestyle, waray ito ma-impluensyahe. Han, mga evil nga mga tao nga naglive ito nga place. Lifestyle. Bagtuan pag-build an altar, dapat lifestyle. Diba? Lifestyle culture ito dapat naton. Culture ito naton. Hey, Abraham, he was not a visitor. Consider niya hi Lord nga importante. Haiya kinabuhi kaya kailangan niya mag-build. Kung diri hi Lord importante iya, kung visitor la, diri mag-build an altar. Pero para kan Abraham, diri la hiya ma-visit kan Lord. It will be his permanent home. And you know what? How Old Testament ako nabasa, every time nag-travel hira, nag-journey hira, ang una nila nga ginbibuild, diri po balay. Diri balay, ang permi una nila gindi-build is an era tent. I mean era altar. Altar first before an era house. Altar anay. Kaya kung nabasa niyo ang Book of Haggai, dida ni Lord gin-pour out an eras. Kaya nayakan ni Lord, look at the temple. It is in ruins while your house are well built. Naumo ba, Lord? Ginuna mo imo ka lugaringon. Ginpabayaan mo na akong kingdom. Bugto, unahan gud talaga naton i-build an aton altar before anything else. We need to build an altar. It should be our what? It should be our lifestyle. Ano ba ang lifestyle nga may da ka? Ano ba ang culture nga may da kita? Yan na ano kalibutan, especially after the pandemic, may da ako ginkitaan nga preaching ang G12, nga grabe kadako ang changes ang culture ang tao. Ada ang culture ng isolation, ada ang culture ng self-centeredness, self-love, self-care, self-self. Pero bugto, focus na ang kalugaringon, I deserve this, I deserve rest, I deserve travel, I deserve to buy this for me, I deserve this, kadi-deserve mo. Kukurean ka na lugod. Oo. Iba nga culture. Ang culture nato niya na, it appears to be good. Ang culture, it seems to be good. Lalo na pag ang nagpa-practice, mga known nga mga tao, mga popular nga mga tao nga may position. Okay ni moon. Kahit kuan nga ni, secretary, president kuan, yan gini mo, okay la ini. Naging acceptable na aton ang culture, naging good aton, labi na pag mga tao nga kilala. Pero bagto, bisan pa inog, ano ka upay nga culture, kapag diri ito iya, nakpa-base sa Bible, it is not acceptable before the eyes of God. Kaya tinawag kita ni Lord for us to have a biblical culture. Kailangan natin mag-influence sa kalibutan ng biblical culture. Tinawag ni Lord Abraham and his family para maghimoy another nation nga ang culture is godly culture. Ang ato ni culture, diri canceled culture. Ang ato ni culture nga dapat i-develop is a loving culture. Diri ang mga snob culture.
Anan nga si pirmi nga culture. Diri an mga sad nga culture. An culture nga pirmi malipayon. Diba? Diri an culture nga nanboboli. Diri an culture nga nanjudge an appearance. Nagiyakan nan popostan bisan ano-ano la nga mga emotional kuan. An aton culture nga i-build an culture nga nakakalipay kan Lord. Amen? This church is really amazing. Kaya diha aton bisan tikang kadiin, bisan animo background, ginihigugma ka namon. Ha? Sidayak na natin sa faith, ginihigugma ko ikaw. Siya ito, loving culture. Loving culture. Unya naman ha, before naman kita magkalakat, mag-end naton service, na paglalakat dayon. Ang gandaan ay chika-chika, naton mga culture dida nga mag-upay. Ay dan paniis na. Ani mo, diri pasangkay nga dia, church, ato hindi kita-kita mula. Kaka-istorya hagad, liwat. Diba? So, kailangan natin mag-develop ang culture. Kasi, you know what, Bugto? Damo yun na nadideceive ang culture. Mga man-made culture and traditions. Damo na nadideceive. Kaya kailangan talaga natin nga mag-practice in godly culture. So, this leads us to the next point. And that is, your altar has the power to set you apart. Ano ni kaduha? Your altar has the power to set you apart. Nga di nakita kan Lot and kan Abraham. Ano nangyari? Lot and Abraham left the Ur of Chaldea until lumabot nila Bethel. And then, verses 10 onwards, Abraham, because of famine, they went down to Egypt. Then, ang nangyari, Abraham, iya gin-deceive and Pharaoh nga to, saying that Sarai was his sister. And then bumalik hiya Bethel, kay ginrebuke man niya ito ni Lord. Then, he built an altar. Now, Lot, amay ton failure ni Abraham. Abraham nag-fail hiya, pero tungod kay may altar hiya, nakabalik ya kan Lord. Now, kadi kita kan Lot. Lot, hatanan nga record sa Genesis, waray altar. Waray hiya altar nga ginhimo. Kay that time nga ginpapili hira ni Lord kun hain hira mapwisto, ginpili ni Lot and place near Sodom. And there, ito nga place, wicked talaga ito nga place eh. Wicked talaga ito nga place nga sobra gud talagaan kung baga unrest ni Lord nga gusto niya ipurat ito nga place. Because he chose to live near Sodom, talaga na-influensya niya nga ito. Nakurian talaga yung nga mamuhay. And so, Lord, may ginhimo ito nila. Bagto, madali ma-identify ang tao nga may altar. It's easy to identify people nga may altar life by what they do, by their decisions. Lot, waray discernment. Nag-fail hiya, waray makabalik ang Lord. Nagkamali hiya, nakurian hiya. Abraham, nag-fail, pero nakabalik ang Lord, kamay da niya, altar. Your altar has the power to set you apart. Yan madali makita, tawas in, madali mo ma-identify ang mga believers nga may altar. Anira na mong, anira decisions, anira mga ginihimo, anira behavior. Kaya ano bugto? Ano sa nga believer nga may altar, may communion, may fellowship nga dakan Lord, will eventually experience transformation. Ang tao nga nakaka-experience ang presensya ni Lord, binabago. Gin-bless, ada and favor, nasa-set apart ka. As a result of your altar life, you learn to live differently. As a result of your altar life, you learn to handle relationship, your service, your
cell group, your ministry, workplace, ikaw ang na-excel, diri ka pasaway, ikaw ang natatapuran. Kasi nakikita na yung favor ni Lord. Nasa-set apart ka na, single out ka. Ada imong commitment, and honesty, and integrity. Nasa-set apart ka. Kasi may altar life ka. Totoo ba ini haaton nga nagatrabaho? Totoo ba ini haaton nga na-eskwela? Ay eskwilahan, diri ka nag-cheat. Nabulig ka imo classmates. Naging blessing ka imo mga classmates. Nasa-set apart ka kay adaan favor ni Lord, adaan glory ni Lord na imo. Kakaiba ora-ora ang tao nga may devotion. Kapag may problema, iba ni mo response. Kapag may nandununggot ta imo, iba ni mo response kasi may altar ka. Nasa-set apart ka bugto. You learn not to compromise your faith. Nasa-set apart ka, naiiba ka. Nakakatindugat imo pagtuo. Kasi may makuribog to mag-stand before this fallen world kung waray kita altar life. Makuri ora-ora. Diri kita makasali nga, oy leader ako. Kayang-kaya kong temptation. Kayang-kaya ko ang world. Maupay kung ginkikilala kahit kaaway nga, leader. Aw, inikwan niya. Diri bugto. So your altar life has the power to set you apart. Natututo ka mamuhay nga may purpose. Hadton waray ka pa altar life. Damo yan ang Christians, but they don't have purpose. Ang tao nga waray purpose, diri motivated magtrabaho, diri motivated mag-eskwela, diri motivated mag-serve. Ang tao nga may purpose, motivated. May reason for niya ginihimo. Diba? Bugto, ipakianday mong kalugaringon. Ada ka pabahain mo purpose yan ha. Kasi kung waray na kita aton purpose, pwede kita mag-iwan mga decisions nga pwede ikakasira naton. Pwede kita mag-iwan mga decisions nga diri tama ani nga ngadtuan naton. Pag may purpose ka bugto, kapag ada ka will ni Lord, nadidiscern mo ang leading no Lord na imo. Nakikita mo kung diin ka ginlilid ni Lord. Diba? So your altar has the power to set you apart. Iba ka. Pag ikaw nga ni nagyayakan, ginpamamatian ka. Pag ikaw nga ni nagabaligya, ginibless ka ni Lord. Ano mo business, ginibless ni Lord. Kasi ang favor ni Lord, aada hai mo. Do you understand? And may di ako i-share ha iyo. There are principles of the altars according in G12. First is, the altar, it's a place where we can be carefully instructed. Bugto, when it comes to decision making, kailangan nato ng instruction ni Lord. Mag-aasawa na ba ako? Makadto ba ako Manila? Magtrabaho ba ako sa ibang lugar? Maeskwela ba ako? And if you don't have an altar life, diri mo mabatian ang leading and instruction ni Lord haimo. Kailangan natin ng altar life. Kung kailangan natin guidance and directions, magubulag na ba kami? Magapadayon pa ba kami? I-consider ko ba ini nga akon suitor or diri? You will be instructed there at your altar. Ikadua, a place where we allow God to shape us. Kaya walang nagbabago ito aton karakter. Kasi maybe waray kita altar. Kasi aton altar, dito gini-expose ni Lord ang mga mali naton. And this is one of my experience. During an akon moments with the Lord, gini-expose ni Lord ang akon mga sin. Nga akala ko diri sin. Ang mga idol sa akon heart. Dito parehas sinod akon nga anak, tanan nga butang, nga diri mo kaya, ito nga, ginkakaadikan mo, di mo kaya kunwaray ito nira, it becomes your idols. And ako na, ano ito ira, Lord? Ano ba ito? Makaradlok man yan ito. Akala ko na idol so gadlay ni. And God revealed in my heart, ito mo sobrang pagkinapi, di rin na ito ya, okay. Cellphone, mga butang, yung mga good nga butang nagiging idols. Pira ka oras sa social media. May da ka mga butang nga gusto mo, may da ka hinipermi. Imo hinipermigin kakaon. Nagiging idol siya. Nakon, sige Lord. Imagine bugto, ini nga imo mga words, ini nga the way mo iniginyayakan, diri ini maupay anak. And imagine bugto kung waray ka altar.
Di rin mo ito marirealize. Di rin ito mabago. Di rin ito matatanggal ni Lord. Mugto, your altar, that is the place where we allow God to shape us. And damo pan papaguhon ni Lord aton. Damo pa. Kaya kailangan may altar life kita. It is the centerpiece of our life. That should be our priority. Priority dapat yan natin. Kaya di ba yakan kayo kanina, every time nagdo-journey ang mga Israelites, dirihira nagbibuildhin balay, and una na naging bibuild is an altar. Centerpiece, amon, ira priority. When you prioritize your altar life, God will take care of your character. Inaayos ni Lord. So, kailangan natin i-priority ang atong altar life. Next is, that is a place of sacrifice. An altar bugto, dito may pinapatay. Ngang ito ang ginmapatay, ginkukonsume. Bugto, haaton altar, dito na po dapat patayon ang mga mali nga habits. Patayon ang mga mali nga emosyon. Dito na po dapat patayon or i-destroyed ang mga mali haaton kasing-kasing nga aton kinabuhi. Dito ito pinapatay, dito ito ginsasacrifice. Do you understand? And lastly, a place where we can release. Amin yung siring nga kapag may dahangan ni ginaagihan, nga mag-cause sa iyo, ma-hurt ka, ma-burnout ka, or anything nga mo abaton nga malain. Kapag diri mo ito i-release kan Lord, ma-manifest ito. Haimo actions, the way ka magtritan ibang tao. And there was one time, nga na-offend talaga ako ora-ora. But I don't want to hurt anyone. They don't know kung na-office bad or ano. Or ibang lugar. Basta na-offend ako. Then akong ginhimo. Pag na-offend kasi katigda kita naging mahoyo, akong ginto naging lifestyle lang pag uuli ko, magigitara ako, mag-worship kan Lord. So, gito ko gingawas. So, ang mga after 30 minutes, an akon kaoriton, an akon maglain nga ginaabat, waray na. Imagine bugto, kung diri ito matanggal ni Lord, mga pausait mga tao, kaupod ni mga, kaya dali maisog man niya na. Kaya dali man nga ngasing at tao. Kaya dali iba man tiya mood yan na. Kasi na-manifest ito iya. Kung may burden ka, kung may pain, kapag wala kang paglalagyan yan, na-manifest ito haimo. Na-manifest ya, kaya kailangan may altar para dito mo igawasan yung burdens, dito mo i-release ang imo kaoriton, dito mo igyakan kan Lord, i-confess kan Lord, ang imo discouragement, ang imo frustrations, ang imo doubts, tanan mo, kailangan mo igawas kasi kung diri, ma-manifest ya the way you treat others. Do you understand? So, ganito ka-importante bugto ang aton altar. And finally, your altar is where remarkable things happen. Undeniably, Bible, ang mga remarkable nga events sa Bible, nangyari altar. Don't you know that after the flood, Noah built an altar? And when Abraham received the promise, he built an altar. And again, when God confirmed this covenant to Isaac, Isaac built an altar. In the book of Genesis chapter 26, Moses received the commandments of God in the altar. So, the altar is where the significant things happen. Remember the time nga gin-receive mo Jesus. Ha-altar nangyari, di ba? The time nga gin-answer mo ang calling ni Lord, ha-altar ito nangyari. Nag-surrender ka kan Lord, ha-altar nangyari. Na-meet mo hi Lord, ha-altar nangyari. Nag-ameda ka visions and supernatural experience, ha-altar nangyari. Ha-real life, hakaan kasal, ha-altar nangyayari. Damuan mga remarkable things nga nangyayari sa altar. Now, when I was just new in my faith, pastor na-attend kami mga gatherings sa ibang church, Bethel, Payaw, AG Ubanon, ibang mga lugar, hadto uso an inter-church activities. Yan na, di na kamo parag-attend. So, adto nga time uso adto. Tas may altar ko, layakan ni pastor haakon, haamon, akon mga classmate hadto. Every time may altar call, daop ka mo. Every time may altar call, ayaw pag-awod, ayaw pag-hesitate. Because
it shows that you are willing even when you don't understand. It shows that you are willing to obey God's challenge. Kasi an altar call may challenge. Pag siringhan, preacher nga, hinong gusto magpagamit kan Lord, ighala din mo kinabuhi. Daop nga di. Lord, igahala di ko ta kinabuhi. Paano na akong mga sangkay dito? Pero Lord, kay challenge ini. Sige Lord. Pag siringhan, preacher nga, kung gusto mo i-bless ka ni Lord, maghalad ka Ginoo. Lord, takwartay para sa hinalain niyan. Pero kay Lord, gusto ko mag-obey, bisan diri ako maaram. Daop. And many, many times, tanan nga altar call na daop kami. Kaya napausa ko yan na, may altar challenge nga ni. Makuri makapatipitad. Lord, ma-follow ba tal? Bugto, hadto nga panahon, and young people, han isip say, we are known to be the young people nga aad to permi altar. Nagsusurrender kan Lord. You know what happened every time we come to the altar? Dito kita na ni-deliver. Ha presensyan, sinusunog ka. Kaya tanggalan mga maglain. Rini-restore kita after every altar call. Ginihil kita ni Lord, nare-release kita, na forgive kita, na-empower kita. Kasi a presensya ni Lord, He comes like a fire who will consume us. He will come like a rain who will refresh our hearts. And He will come like an oil to anoint us. Karasa feeling nga, ginpre-pray ka. Kada mo nag-pray mo. Ngan He Lord, danay nagli-reveal, hin mga bagong nga revelation, truhan mga nag-pray ha imo. Ngan grabe. Grabe ato nga time. Ngan grabe at impact ito. Personally ha ako. Many times ako nauuri ha altar pagbuhat. Parang, 1 hour nga nagtinangi sa kan Lord, kulang. 2 hours nga nakada kaya presensya, kulang. Kasi na-realize mo kadadamo na ngayon, Lord, mabugat na ngayon ura-ura na akong kindadaran. Nga itot, kaya ko pa. Kailangan ko na ngayon iniigawas. And you know what? Your altar has the power to pull you into spiritual greatness. Everyone who knows me before, they knew I can speak in front of the crowd. My classmates in elementary and high school, diri ko kaya. Pero because of God, hadto diri ako na kaya kanya na adi na ako iyo. Dinhila ako natuto. Hadto di pag magre-recite nga ni kinukurog ako ura-ura. Ano ba ini nga magre-recite ka man la. Kinukurog ka man. Pero nakada ka na kan Lord, ma-recite ka na. It has the power. Hadto naawod ka pagbaligya. May ka-arawod man ini, magbaligya ako. Yan ang adakan Lord. Kaya mo na. Hadto di ka nagtutuhay pag-eskwela. Yan na, kay ada ka na kan Lord. Nagtutuhay ka na pag-eskwela. Diba? Hadto iyo family. Waray may nakakatapos. Pero tungkol kay aada ka na kan Lord. Ikaw ang una nga nakatapos sa iyo family. Amen? Your altar life has the power to pull you into a spiritual greatness. Bugto kung waray ako altar life, siguro maiyan na ako nag-give up. Especially ang time nga na bedridden ni pastor. Aray na. Pag may conflict kami hadto, waray na, bulag na ko din, kay bulag ito dayon. Diba? Aray na. Pero bagto, kaamo ni pastor, may da kami kanya altar. Yan na, dirinagod kami as in, nag-aaway or nag-conflict. Kaya nasa ko, aray naman, iba ginhimo natin. Pag-away naman daw kita. Ako rin man, hindi nga perminala kita malipa. Yun. Perminala kita nag-inistoryan, mag-upay. Away na gadliwat. Diba? Kuri man hini nga bagat haros tulo ka bulan diri nga kita nag-aaway good. Pero bugto that's true no. Kapag He Lord and center in your relationship, may mediator, may nag-guide in your action. Kapag there were times nga naabot ako nga direct ginaasi ni pastor. Hadto away kita dayon. Ngayon na di mo ako naasi. Yan na mag-pray ako anay. Lord, kung ano man na ako niya na kuan, diri ako maaram. Yan. Ginapalitan ko na yung snack kay para lumambot at kasing-kasing, ginlulutuan. May asawa na, dapat maaram kang magluto, ha? Kay danay, amo lang ito't pampalambot at ira kasing-kasing. Pagkaon, iserbihan mo, hera. Pero, kung waray ka altar life, waray ka pala reply waray ka pala asiha. Kaya ano nga waray ka magyan? Diba, masing kadahon ito. Mga mag-asawa moments.
Ano? Pero pag Hilord and Center, kanya-kanya ka may altar. Iba, nag-iiba. Yan na, magasabot kami ni Pastor at least once a year mag-away naman kita. Para may iba naman. Pero balita bugto haungod, diri problema amon an mga mostly kasi nga problema diri ginare-replyan, waray time, waray kwarta. Yan na malipayan kami sa kami kwarta. Ita kon cellphone, cellphone ako no. Yan nagpipinansya tayo. Oo. Maray man ako gindatago, bisan ano lang ipipinansed. Ingkul ba ko ibahing ginsend niya Summer College group chat. Pastor, di na ako makita. Makara ura-ura. Send nga to, pausa na inira. Pipinansed bisan kanino. So, malipayan kami and waray ako ginabasulan. Now, ha ministry, kung waray ka altar life, maiyak ka na. Bugto damon makauurit ha ministry. Cell group, damon makauurit. Waray ka nga ni altar life. Dere na ako iyo. Diba? Pero pag may altar life ka, kahit ilang bises ka nasasaktan, magpapatuloy ka. Ma-frustrate ka, ma-discourage ka. Pero kay may altar life ka, magpapatuloy ka. Amen? Amen. Now, I want to share you my testimony, ano. Diri ini nga testimony tungod ha akon. Testimony ni tungod kay encouragement gap ini nga mag-develop talaga ta aton altar life. Okay, you know what? Finances is one of my long time struggle for 7 years nga. Nagatrabaho ako. Feeling ko wala in progress sa akong life. Diri ako naging stable. Makori makabiling yung trabaho nga maupay. And it left me a deep wound kay ang mga tao nga nakakadungan ko, harayon na hira. Ngayon every time nga waray kami sura, waray kayo bugas, naro akong father-in para medication, yan masakit ura-ura akong dughan. Kasi may trabaho ako pero diri ya enough. Diri talaga enough. Actually, I was suffering from insecurities. Kaang kasing ginko-confess ko tanan kan Lord. Nga dali na yung question ko, Lord, nga Lord, why life is so unfair to me? Kaya ano kaya? Unfair ba akon? Pero with those thoughts sa akon minds, confession na akon journal, kaya diri na, yan na, diri ko naging papakita akong journal na akong self-group kay Damon Confession. Nga I find it release every time I confess. With all those thoughts sa akon mind, still, I keep coming to God, read His Word, and seek Him han akon mga time haiya. And early this year, nasi ako, Lord, why not mag-try ako otro? Na-fail gad ako, pero mag-try ako otro. So what I did is, naghatag He Lord in confirmation. You know what? Tanan nga akong pakianakan, Lord, may daya verse for me. And I will show this to you. Proverbs 16:3, January 10, 2022. Commit your actions to the Lord and your plans will succeed. Ito yung verse, naging confirmation na ako nga, Lord, yes, I will try. Then, nasa ako pa, how? Paano, Lord? Nag-study ako, nag-ministry, nakatrabaho. It will be so hard for me. Ngini, Lord, ginhimo ko tanan, sige, after an summer, after an amon second sem, last school year, nag-gintry ko tanan nga makaadahin sa nga slot, han pag-take an exam. And then, yun, naka-push through ako. Then nag-ask ako, Lord, will it be possible? Kahukuri ora-ora, kay nagkatrabaho ako, then may da ako kailangan ipasa amon sa nga subject, and QR. Ako na lang ito nagtrinabaho, amon qualitative. Then, ginatag ni Lord and Mark 11:24. Waray ko na nga da kaapi. So, kahukuri ron pag-review ngan. Even ni Pastor Diria maaram paano ito naging possible. But this is what I did. Every night, after I spend time with the Lord, kasi ako, Lord, I have to spend 1 hour in reading. Kahukuri ron kay mag-uul na, may cell group. As in, ka-challenging nga ako. Pero no one knows what I did. 1 hour ako nagbabasa. Ginauna ko good perming nga makag-journal, makapag-pray. Kaya nasing ako, without prayer, dili ko ini makomprehend. Kaya makuri ini ang exam. So I pray, nagkatawji ako. Then, hanarain ang exam, 2 days before the exam, nag-file ako on leave, Friday. Amo na ito nga Friday, ang pinaka-focus ko pag-review. Nasi ako, hindi nga Friday, bibilyon ko laan, pinaka-magkuri la. Kaya hato nga time nga nagre-review ako, diri Pastor Maaram, tago talaga hiya. Diri good das iniya nahalata. Kasi na nag-genor na la ako.
Then, asya ito nga Friday, and nag-asa ko kan Lord, paano ka niimoon? Nga anso nga ginibutang Lord akong kasing-kasingan in Christ alone. In Christ alone will I glory. Ito ya, kinanta ko la, ito ya. And then, nasa nga Lord, this is your time. Ginsurat ko atan akong Bible. Akong Bible may mga dates in hiya. Kasi it is God's footprints. Dirito akon. Isaiah 60 verse 22. At the right time, the Lord will make it happen. Okay, tapos, yun na, nag-exam na. The night before the exam, I received 7 verses. 7 verses, 7 promises ni Lord. And, ginsurat ko gihapon ito na. After the exam, Lord, baga ano na ako? Ano na ako ni moon? God gave me Psalm 62 verses 1 and 7. I wait quietly before God, for my victory comes from Him. My victory and honor come from God alone. He is my refuge. So I wait quietly. No one knows. Waray gapon may naibaro. Gintago ko lang yung atanan. And, yan, in Christ alone, kinanta ko ito ya. Asya ito naging theme song na akong kasing-kasing. Then namin in 7 verses of promises ni Lord. Yung binasama ko rin ni Pastor. Ito 7 verses nga promise. Ngan alian last, ang akong declaration. I will see your victory. I will pass the civil service exam to, amo po yun highlight bugto, not for me, but to testify God's faithfulness. Ngayon, time nga, nag-release ang result, ka-amazing lang ni Lord, kaya ginhambol ako niya. Ibang nga tao nag-inform ha, kay dire ako maaram. Ano akong katrabaan, akong classmates nga, yan na ang manager of PhilHealth. Ma'am, ikaw ini ko no. Ikaw ini nga napasar. Congrats ko na ako no. Yan na nga yan. Magkita ko na ako name na humble ako ra-ora. Na-humble ako ra-ora. Ngayon, ginyakan ni Lord akon. Kasi ako, Lord, I have nothing to be proud of myself. Ano man ito ang klase ng achievements? If I will boast the cross of Christ because it meets my greatest needs. Pero bunubog to, kunwaray ako altar, nag-give up na ako akong pangarap. Kunwaray ako altar, nagpatuloy ang security sa akong heart. Nagpatuloy ang mga maglain nga akong ginaabat. Pero pag may altar ka, inaalagaan talaga ni Lord ang imo kasing-kasing. But you know what? The greatest and the most amazing things nga nangyari sa altar, that was when Christ died on the altar. That was when Christ was laid on our behalf, crucified on the cross, and saved us. Let's all stand po mga bugtong.